मैं बुखरम जरिए दोनों इम्प्रेस इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंगबम मनुंग हुना सैटरडे नाइट शो द मैं बुतराम लोकचरी ngasi ge Saturday night show sida show sto pro in lengsin biriba guesting asi lag liba October ge tarik 18 da release to godoroba maitelon feature film mulamdai gi thongmei hariba film asigi team ni ladies and gentlemen boys and girls children of all ages please put it together for the team of mulamdai gi thongmei gi team butaram lokcheri team se jawbiri si film asigi actor Silheiba and also film sigi director, producer, screenwriter and story writer Sudhir Kangjam ni and last but not the least Avi film sigi actor mo ibiru Avi ni ahum makpu taram actually welcome to the show. Okay, ahan base director, producer, story writer and screenwriter idare Sudhir lagji Sudhir handaki mulamdai gi thongmei handak kui gidri Sudhir ga koi janau thanagi base ngasi dagi chayol ani gi mamang dai tare koi khurai angaubi खुराई अंगाउबी की दम तो कोई प्रमोशन तो मिलेगी खुराई अंगाउबी सु यामना सक्सेसफुल होगा फिल्म हम होइखरे होजिक इकान गाना दर हतरे खुराई अंगाउबी की प्रीमियर न ममांगी सैटरडे तने ngasi की सैटरडे से ना अतोपा लाकादो फिल्म हम की अमुक कोई प्रमोशन तो मिले दुनी अदुना हंदक की फिल्म से ना कमाई तो फिल्म होइदुना मुलमदाई की थौमई सिसु टाइटल हेक ताबदा बे खुराई अंगाउबी न मायना यामना मीनिंगफुल होइबा अदुम लबा टाइटल अमसु दम ओइ करम मखल स्टोरी नो करम मखल की फिल्म होइदुना खितंग थम Okay, mulamdai thongmei haiba film se AUND political crime thriller ni haitare ko political crime thriller aduga political background oiba ko akoi gi gangster ani ka ki rise and fall gi wari ni ko haidi moina power pangai ko moi gi power pangai muji moi power ji misuse toba ko asum ran khang dibi da ko aduga moina moi gi power ji downfall aganda moi power part aganda moi gi life se rewind targa hingak ko adu rewind to bi chance phangbra phangdabra haibu ai film da Okay. Okay, film से की entire team है तारे ना team की मतलब से कितना थम्बिरो entire team film से कोई cast film casting से कोई दागु कुल को बल्ला अदुगा सिलेबा अभी इथोय इधो okay मैं यावरे okay मैं जाओ रहे okay यामना interesting वो एक दोरी बार film हम खाने gangster द बेस तो gangster अनी की वारिस थम्बिरो तो gangster की story idea से कोई novel गुम्बा लारी को मदरी हम पारे अदुगा मणिपुर की मापान है बता रहे सुम बगिसा ना बिसी हम लाई मणिपुर तरी gangster होई ना दी कोई real life ता पांगमंदी थेंग ना दी है तारे अदुनो करी है भी नहीं इसी की story से कोई ना लारी कुम्बा मा कहते हैं novel गुम्बा मा पाप की मोंग दा अदुम मखली माहो पीने खंबी ब्रांड तक रियलिस्टिक होइबा मणिपुर की सोइल द थोपा थोदो अमगा मरी लेना पर मायना फील तौने खंबी ब्रा करी हाइबी निगा ताइ यारगे दे जु खोगी मणिपुर की हाउस के साना नबदी आई यारगे सेम में को अदो तसिन मोइ गैंगस्टर मक्ति डायरेक्टली ओइदे तबुदु मोइ जे खोगी पॉलिटिकल लीडर मकी मोइ जे राइट हैंड नेबा दुगा मागी पॉलिटिकल लीडर दुगी पावर जे मोइना सिजनरगा अदुगी खोई ड्रग कुंबा दुंग बगी दा ओइन लाकपा को पूरा गैंगस्टर मक हैना मपान तोंगरिबा सिमुक्ति ओइदे नतबिदा मागी स्टाइल दो हैता गैंगस्टर की स्टाइल द थबक सिचा थरक हैता ऑपरेशन से ओके हम नोइनी फिल्म से probably मैम गेस तुम दिस गैंगस्टर अनी जे अभिगा सिलेबन ओइजाला अदुदी तारीख 13 पंदा मैम खंग तारे सिलेबदा लाक्सगे सिलेबा करी हाइबे नंगी ngasi ngasi masu akoi mamang da promotion to min ki ba du matam da di abidi yaw ki dre ko akoi ki watching len do ngasi se premiere show no mene ngasi atop film mo gi dam ta akoi promotion to minari handaki film akoi mulamdai thongmei si karam makhal gi experience karam makhal role kamai to no kitang thamiro masi gi dasudina jo koi da abiga koi ni da gangster gi wai ni engon da hai ada kamai to gangster no ga hai da mana wai je loi li re ado hana trom du de ki kitang change to nam ne na khadi hona gi ado experience hai bu change ma lak na bu hona ba ma lai se si ma krai ngon de experience de okay role sing as hai bi ki ba kitang ko gi gangster style की role होई भी खिबरा कमाई होय adu mai no okay adu मकल की role होगी okay अभी दसु लाग सके अभी की सु gangster की style दम ओरम दो माले ओरम दो से एको अदु अकोइना हुजु फाउगी ना promo खरा अकोइ online दु जबा दगी सही अमसु अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरे या ममिक चट पतरा मथे बुक थिवर माले को सुपर डुपर हिट होई बदुग मलंबा इसे हम खने हार विशेष सी फिल्म सिगी इसे ने कोई की मुलमदाई की थामगी अभी की रोल से कमाई तो बनो हारिबा इसे अमदी प्रोमोशन यंग मतलब अभी की रोल से याना डेंजरस होइबा मी अमदुम माले करि थम्बिनी सिलेबे कोनी सिने गैंगस्टर जे ओके अदा आई की रोल सिने मो आइना कोई मुस्लिम अमगी रोल ने अदमाइना ओगी आई रोल से अदुगा ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯃꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯈꯪꯗꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯗ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ Okay, abinusु thambiri aduga role se animaki anauba haitare mamangda amukta tawgidri makalgi role ni avigisu aduga silaibagisu abida hanlaksabada hujiki sigi character se masi tawna honabada abigi double character ni oidu se hadi sa manna bana targa sana ba act tawna hona duise thawai hap taw hona duise number 1 gangster dugi thawai am hap tani number 2 koi atopa community gi muslim gi character amasu saduni aduna hairiba character ani je punjal laga saba misal amung oibani na madu kita mungkin special preparation tahu bibra kemana tahu biki preparation sih tahu dah looks na cingba dagi ai dah Sudhir ga si film je koi na mamang na tanah bah hawa dagi hawa itu hawa berarti si film je nam bagi matam yor kau tu harap kau juga ai dah ini ai white shirt pun dah kena benar tadi social media ada kai dagi friend orang muslim ini cina orang oi dah hange ai semaina cuma kita kena orang lagi pun apa mana set pe apa ai adu mana cingba moi dah hange itu dah semaina yang apa pathan kau ni sang sang set piu ko piu ai moi dagi sudah tanah jara kai adu ai moi gi kena kai dah nabi orang lagi adu ga hoi gangster gi kena adu so mana berde hai tare adu kena so okay gangster su mana sathi ba look ama pin was hone ki okay adu Silheiba lak chagi koi abigi di mai masagi hana serious look ama lebni na serious personality ma monda dum yauje itare aduna masagi gangster gi role da thak pi matam da hena serious hoina dum yamna dum chana ba mo da adu Silheiba gi sam chana duini chana targu Silheiba gi na yamna romantic oi ba chocolatey boy amagi look ama dum lebni na adu ai the character sagana hona ba kari kari challenges ko mai preparation to wicket tam kai tare haigumna darasna haibudo koi abidadi yam sathi ba thalong thangjan mo pop pop ta bi ne adu gi do mit yam khaw ne mit ji khaw ada koi di madu mana hona ko da adu ai sai thada dum khara di yeng mo sana da ko mir mang da ai khara di tau adu sathi ba sana ba hona gi bra hona gi adu sathi bai je ta koi gi kai te si film jida adu matin ati yam na kak na kai te yam cham na sathi bai ta cham na dum mit ka the tam na ga yeng da mi ji khara sathi na dum uhan adu ma get kam khak anoba bai ta yamna icham chamba mi ma laga sathi yam sathi ba adum gi style ne ko okay ai director dum lakse gi Sudhir da koi character ani maroina koi artist ani se maroina Avi amadi Silheiba da kamaina sigi casting se casting yamsu yam me se Gokul su yauri aduga koi heroine da ithoi amadi Balasu yauri aduga koi senior artist mayam ithong na singba mayam su yauri koi promoter thingna jare aduga ise mo bi na singba su yauri aduna sigi casting se kari maroina koi lead character sing sigi casting se kamai to biki casting je sena hai da ko koi muslim gi role se ai film ji ko na ai koi salak da and what was the poster is Avi ne ba okay ai muslim gi role Avi de dum ai dum ubre ba okay agar sagi Silheiba gi na romantic angle khara yawe ko emotional khara oi ba koi family gi khara mama gi nushina ba minung shidum khara yawe ko aduna ai mawon da sanani ne mawon pi ba okay romantic angle ma yawbuni adu bo sigi film sigi yam nungai ba haigadra adu ko Manipuri film gi ahan boina amma manu si yawdi yor ma yadu mayam ahan bo hairap man ba targeti ama ani ahum mari item song gi mong da Susitra ni act duise ko adu lo yawre Silheiba yauri aduga koi Avi su yauri thoi su yauri Gokul su yauri am phaja ba isai am khok su ore yam popular oi ba sigi isai gi idea se koi gi ga da re koi gi sumba item song gi mong do in happy gi bra Manipur mi anu dia huji phogi oni yeng budi kai no ne Manipur sibu item song tong no re sibu masidi toning de ta ga na su comment tong nei kari hom thamini tasing na si to pakai de bodi khale ko haidi moi ni na gangster mo ori mina ko ai sida films da size da kul na police ne ba na police ka moi una baje sum party ko mom da una draga di gangster am ga una baje normally hoi atopa palam gi film jom tawe ko adu adugi film da aina pusan jagi ne isai je kitang moi una bai maham jaga je ko oi atopa function any to bai ko ado function to draga ju mathel moina ko isai je hapaga isai doi to halage samjal lage wari do dalu filmy style to ge na adugi mai khala hap khune okay filmy treatment khakta ne okay filmy treatment hatra plot tu na mar moiraga sum makhali sei ma adu amma ani hongi ideas sigi ideas ko sigi I am very much thankful to my music director Rhythm Thiam and my singer Raj Nongthombam hadi sigi amma ni gi ideas di ko tasina da moi ni gi idea ne moi ni nengon da isai je pangatri ngai da ko smaina moi ngang ngasum ta hale ba adu isai do ai pa me aina moi da kri te ba duga zum hamra isu phagoi sum haram mani moi su phagoi sum khale ko duga last ai taksan ba hem man moi je pa thu nang ai se ding nang na sem ga pi I'm surprised oina hagi mai babong jom pa mam di oina re ko duga
comment pamdaba yawi ko adu de khoina mi kudum ki apam mani thong bani ngamdre tabudu ai film ji storyline ji matung ina ko ai adu mani semja gi sana bar ni khala in semja bani adu isai se luar matung da namam dagi matam do to ko ta bet la bi khibra ama ani hum mari atu tarama thoi bo da bo phibani na ko gi atop hindi gi yam ma maming le bi sai ma adu mama lai khibani na madu dagi mayam na copy tawra ga tawre na haina rakani ha gi akiba adu khoi khalle ko khallaga ju koi su de ram na te ko picture ram na te everything akoi moi da hai moi ko hindi are ko moi hindi da hai bu hai ma ko meter on zoom lai na ko adu gi potu da copy da hai adu di koina sum da bra copy da hai sum da bra khallaga ne ko to zawni okay chana adi magi wahai masing thibu da mana jawi wani otherwise in terms of lyrics in terms of music composition in terms of everything ai tare loi khenai mana bam to yawdi hapet mana gi na khallu ba mem na adi masing thibu hor pudu da 1 2 3 4 an thirak pudu da ama ni an thirak pudu da e masidi indigi do har mana ren khallu bani otherwise mayam no se to mudu dikhang na re music sim kai man okay adu ama ani hongi set se am nongar no wale ko yeng no se no abi su dance ta wi Silheiba su okay dance ta wi abi ko bai to sigi shooting gi wari de kitang habi amma ni experience ai gi experience da han bo de ne okay ai ji thoga screen da dance ta bu ai gi han experience ne ba okay ada yam di pakat khai ta ai to di si adagi adagi sa sa na wet kitang ga game lai bagi ga lum tak chat pa ga heng kamai to gi da ge ha bi yam wana section na bu khona gi la kai da na bu di okay quite no ai ba amma ni set ta kari kari oi bi hi set di adum khoi set ta da keno tau dre da si ai pura blasting or no mare ta set tu yeng da khoi da so ai mo khoi asma se di no ai rang ni nam matam da khalle ha adu budi oi ga di lai da lai ba yi marup adagi di yam ba khoi yam si adi mana mai thok pa lai na dre ba pula sa mana na pungchin mi na ga hai ta re puri mak se oi na wona da pun na thawai chang yaw khona mi na gi na adum set tu su nuai gre set tu phajana yam ba gi idea ne si di set ke ka ta design mi adu yeng da su dum punging ma ka la me ba aduna am nuai gi hoi blasting oi ge ta okay Silheiba ke sai so hai beje ki ba si sei si ngasagi ke plot tu gi matung ina tawbani hai budi hai re adu isei ja ham ta ba da gi torom dai da isa da ke hai ta re kitang chingna ba phau gi bes masi isei si di haidi ngasai hai rap mana ba atop hana gi sei sing lei bane adumai na hai rakani na kita under confident ko oi bra duga masi release la torom matam na mayam na pam bas dei di siri chana re ga khan gi ba anything matam du lai gi ba ai tare ai wa khale da madu migi okay migi matam tam bani je song khalu re mam ni kana isai du ta ba ai dum tong ning gre ek tong ning mo phau gre mam ni ko na da bo yeng ga sidi sum ba bo ga sidi ma gi kamen mam loi lei mana khan ba wa khan ma akoi ju ai di khan dik chuan khalu dre bo u gi dre ba ama lei apaw ba isai ma lei khalu de masina ta ko di akoi mingon di hu di na ta ko de isai kai no kan ai gi thamoi ai gi kok sta moi gi isai doi na usan dre ai thamoi da Sudhir na direction pi ro isai je ai phajana ek tor ge khan gre wa khan ji da akoi gi isai ne ina ne khan ja gre ba akoi po ne khan ja gre an yam phajana set ka saram ko ba tau dai ju hai thai ta kai hai ta ko nampu da tau gi ba da adu yam nuai no wali easy step sing yam nuai na adum tau bar camera ga so koi uncut ta ga nam yam yauri ha adu gi kamai to gi adu koi baby ja salam gi keno so male choreography se yam nuai no baby ja yor ga dam ko nuai yam nuai mana chepjana phajan tai adu aina abi da hai ba chepja abi chagale ko abi chagale hai mai na mana so hause hai gi to ma first time ne ma hai ji an ba chagoi cha ji mana ga smai tau je hai na ba mana smai hai de aina abi chagale ko abi chagale hai ba ai di hai di ti tau su khara tau gre pak ta ba di khang dre ada napu da dum tau gi ni na khara dum ai je adum langjar ga isai du na khara lang ai thok ba dum pulang lang lei ba myam rak ta ada mana ga torok ko do ai na sam nungai ja bai ta ga sabi ja goi ga tau thare ni sini ama hana tau ba tau da di manung da di myam lem ba ai ada wai na uja ba dai ta har ada ma hausi chwai ga ni ada ai na chepja da abi chak le ko phajan tau lo na ga ai yam nungai na di corporate spinner ta okay film sigi yam maru oi ba story gi plot sigi demand gi matung ina isai yam maming lei ba ama ani hom jima di lere masih na atop pa isai sing di yaw biri bra kwande isai amaga yauri okay isai am yaw ba film dina tre adubo sigi hojiki timing je hatar ngasi suma yam na harang ani ko ekeno ne chayul khuding gi film anu mayam lai sida natana atop mayam su release tori hatar handak tha October tha se koi festival season oi bani na mayam every producer and director sigi timings da release ta hono bhone da atop film phaja mayam su release to ni isa ma ke ju am phaja ma hit oi gi ba koi ke hatar cinema hall board se ase board chan da film am su release to gudang ari mamang chayol da ko khorang au bi aduna
mayam sigi marak sida sigi mulamdai thaumai ji injan duini adugi pressure hai tare kari kamai haivini adai de pressure ba lai re kemda kurai ngau bije aina sumaimak babokna accept to expect to means tawe ko taruguju adugi expectation wang madu oigre ba aduna si adi kan amadu tai manga da register yuni ko ama 19 ni ko thama kai mu ki chance da amam thulaka dune ba sida mu adu ta ga da habi ko pressure pa jan le pakat sabase even adugi khona bi release nunga laga ko khoi gi ai camera man ai gi kan ko ai guru hai tare ko kar damona engone phone tore nang amadu mai tore na adi amadu pressure ano mayam na phajana pamna mina nang ama jung ta ga di no ma ga bai ni ni jang phamme ram yenge yenga studio je phama yenga estimate ang si ba discussion dawre edu khang de heng mu 19 dam yeng ta ni kai to 19 sida mu super hit aba mu lang na same sara le tare mulamdai gi thongmai okay yamna waham tok pajaba mulamdai gi thongmai mulamdai uduni aduna story sida kenom di yaw dore hai tare okay ai abidong lak chage abi handak tha ai hajari october tha sidi film atari release story ngasi mat mari manga ga torom dong male aduna nomit khudingi 1 or 2 amma natraga ani je release story october tha sida film mayam tholok turi aduna si mayam si marak sida mulamdai thongmai se masi kya mayamna promising oina tholokani madugi aisa da kehta re as mayam marak sida khoi kamai compete tok dino natraga khoi yam phajana tongni habagi kari wahum thamini ga confidence ai tare hoi thajabadi yam wang lai da yawang lai habadi koi film ji machat se kitang tongan bang babung nu uyu phangdra khale aduna zum babung na su pami gani kale film je aduga adi aikoina tawjari ba mayam su film da soin uyu gani khale ado thajabadi yam wang lai da okay thajabadi yam wang lai silhaiba thajaba kyam wang lai ngasi isagi film ama release pundo mo sid akoi manu nagi promotion si yaw de ya de chilai ne watching len ngasi release story amai to film am release story hai tar handaki thajamadi aduna koi mulamdai gi thongmai se kyam yamna promising oi kyam yam isagi side tagi confident oi bi kari habi ning mulamdai thongmai je title di mulamdai thongmai hai wa ni ngan ga da mangalan thon ga da ne ba okay ngan dui ni ba title di mulamdai thongmai thon jawa ne ba ai wa khan di mai hong ing khan le okay mai horom dai film hai tar mai horom dai da happen mutli dana aduna mulamdai thongmai ne adugo mai bang la hor ka da ba adu mayam sadi film oi dori mayam yam pamna ni havni koi actor sing su producer director loina makta masa da confident pawi havni okay producer director haraga handakti sudhir isamangna direct sense pipiri producer tawbiri kari koi producer phangda badagi tawri natraga producer sing thina torpse pelak tadana handakti ai loi torge man natadi masi yadre hedna khan ge pra kari havni adu makti leite to budu wari je ai sana isana adi aina pamjam ko oiba adu sagi ending je ko ending je ina pam oiba dusi mamang da koi sahi amani mang da tawdo film ne ko adu kitang ending je kitang mayam na kitang kan to butha singna bai ko tarok lerak pane ba da hojik se yare si ai do dai ai yeng ga ai di ending je change to pam de ai sidum to sarage na ai sana tawga atopa producer mo orga di story se change ro ku chance lay chance lay digi atopa adi ai gi colleague myang gi dai pressure ju ko moina change to khara sendo hai ko aina pam da ba writer mo ro ni na sagi feel on the feel to gi do adu gi dong tane ba ni film ai si puthoi je de magi ending myam je ko ending jing je change to do re itrom du su ya ko ending je stand to ga isi to de de na to ga to jakhim okay story writer amana mana feel to gi ba story do karigumba ko gi atopa producer natraga atopa mio yamagi influence ta madu change to thogi target mana pa mio flavor mana leaning about what is story telling the process somewhere break tor kani habagi wakalon jeta kanam ta masi the break tor tanu bidamakta okay producer aina produce to dragati masi yaro dire dan produce to bani masina takudi film sigi creative flow se kahening da ba sina number 1 in number 2 sida isana su produce to selapa means masi soidana mai pa na habagi confidence amase ne hai low ya okay abi gasai director masamang na di film story je story writer su oibni na man iba matamda iba hork matamda okay sigi role je madi abhi gi wardau ne haina khallaga su igre hai abhi da sigi role je comment offer toro ki script ka reading to brahana story ne ka to bra comment okay itambo na traga koi gan no sida director se oza yare na hai gi bse comment sigi keno he dai khoi gi masai 2017 oi man ko da okay 17 ne koi je bisnupur da chitranjan gi ma pung no benu ta khoi social service am tawe ta bu se koi da su de ko khoi me am je pulle unba kan da halak mina se da su de bai thoro mina okay thoro mina se da se na abi
asmaina tauba wari ma kan sagani ado wari si loya kan dai nangona hairake ichina khara tana mina ja adu ka haira story ibal udringa dagi hair krabane haira krabane ada loira matungda da Sudhirna phone tare nang kai lei ge mo ada ai yum lei amba du dei la ke smai tawge wari si hoi script mak direct pamina natraga so thoroughly di adi nainara matungda sigi role je medi mo aina nangona hek wari sek sagat pa hudagi urabne aduna simadi nang tawde ade ama sina nang na taw silai bagi no ne no ni smai tawde adra no ni da keno taw wari si oigre an taw ga da maina wari si hobudagi no loi fauji thoroughly ichina pamina ga nang na tawdam na sini smai tawdam na sini sini kupna nainara ga haitare film jiga ba whole idea ama ngonda le kanda film shooting hoya ngonda so samane kodi makka okay Silheiba dadi comment tor kisigi script sai gadra sigi kaino se casting se asa kokta dum lai re nang sai takpi re adu Silheiba da kamaina sigi role si offer tor khiba director producer ki mai kai dagi ai si da Sudhirna chahi amagi mamang haitare da Sudhir 17 da adaidu da Sudhirna ingonda hairi nang film am lai ni ko na aga ai ko da nak wai sana hai moi tim wai sana lak da ingon hai pe ai hau duom ba da ina tausi da Sudhirna hai ada kuire pana kuina marakta film khara de atop khara dina mina hauji release pudi tawdri adu namingai tu da mai film haurane na hairak pane karam bano hakana aingon da lakan hai ba poto oile man ne ba ade script se aingon da haipet yeng halle script pire script pire kanda ai je yeng ba kanda aina yamna pamjaba character amgi madi da Sudhirna yekle aduna aina masi jimdi ai yaina ai ke haga ai shooting de phau hai ta okay adu sigi role sigi koi gangster haipet changlap to bai tare political story budi oduni aduga political leader dugi yam maroi ba koigi miu yam oirga agent am oirga thau mayam se hai pangthok tuini legal illegal whatever film ji yengadi khangani adu hai river role ji masi kana tono hona bada screen da phajana manam hona mata haidi mamang da sum makali role tawdabni na sigi role ji ngasai su he story script rik matam de simdi ai pame have poram phaugi bne haidi kidan different oiba flavor da koigi character ma phangbani na sigi character ji ki damakta ngasai su hype puti hangjagre do special preparation to bi khebra kamai to bi kisidi special preparation je hoi tawe habdi anh sai jagi do sathi ba haibji maktabo gangster ji hanna koi gi hero hairga hero ji mi papu da phuna ba dai di mi ji koi gi ka hetare mitna sangtoi wangang ba du ma myam lai da sai je dan tongan ba ai gi thak thong mana lai yo matam da ai thak thong du gi order du gi makha da kamai tau gani aina mi ji kamai na loina gani ga haibagi kai gumba pot myam ma manung da di phumei hai dok tre ko da hai do myam yaw ri ba sigum bagi acting area ja ina khalla ga di khadi tau okay ado hujikan gi anobo film sing jai style se hero haiba ma villain haiba ma tongwana adi distinctively thaina leramba adi villain orga di am pata mo ko jomba yam sati mo man mo oramba adi hero orga masak phajaba mai oramba hujikti madugi keno boundary sing loi mang rai tare anyone can be hero anyone can be villain ne adana handaki story sida su hoi gokul su yauri aduga Silheiba ga Avi ga su yauri marabna sirida hero haiba ma villain haiba ma khaidok pra natraga kamai to be like that like sidadi hero villain haiba ma khaidok tai ahumak lemak hero ne ahum villain ne mai magi angle da loi chumna ba ko hayeng babuk ta sagi babuk su ko moi je yam aham da moi fatna urame ko ko na di moi ani da oina ko moi ni hero ni na khalpagi I realize that audience ka feel to hon baizar character tu na hero amang oina natraga villain na moina sang draga su ayeng ba kangu dari feel to hon moi ahum ko film je hero antane ba okay hero antane ba mayam na di public ki ai dedi film du da villain sarakta arga so dum hero oina ule ram myo ngatani Avi Silheiba gokul ko adu Avi da lakchara bada hujiki ai haijagi ba same adi multi starer oirini ahum ne maroina key character key actor ahum ne yaudu je maduna sai sida kaya tare sagi role si un nabu hona badan tergang sagi koi multi star amo ibne madu gi pressure Silheiba si ampatan tawine dance bo ero ama bo ero ari da gokul si patan tawine adra ai ju tawga da gi pressure je shooting gi matan yam na pasan lai gi bra na tra ama na ma ta so esmai to ji ko si karam ong ga lai gi adugum pressure de lai gi okay pressure lai gi ni khoi da ai gonna doubt like bo ero
ai tao da leiba bo ro adum khoi ma sen adum kai dau sige kamai tau sige horin gi na kamai tau ba ha khodi mak nang tanar ga tau ha ta adi hoi dau kun so sometimes adum ai khoi da help tau bi ma gi ba adi sum yam ba du gi marom da sui khoi ma so hai adum khoi chan hau min na khebane na adum phajana cooperation ji phajana leina tau ga ta adi ai ma na si tau wai na si tau adum ba da kai lai okay adu style di tare style se karo makal gi hero erga su yam sathi ba style da lakpa adum ba haidi adum makal gi film pambi bra aduna traga hujikan gi anuba style have tare hero or villain se distinctively oida ba mai magi matang matam duna hero oiru bana traga villain magi negative role sakhi bar mai oina bani adum makal gi film lakpa adu mai na su oina ha petak pere mase hero haiba ma villain haiba ma khaide matang matam dugi matungina ma jing haktangi patan uruba kona pan urukwa adu public ki aide de dum viewers de hero en loi une bode tak piri kari adum makal film lakpa se adu de kari haibi ngi role se type of role se hero villain character was la si ju change ma sa ma ne change ma sa ma lakpa hore sugum ba sina adum kai hai ni khara kitang toy khala ga di ahan ma di insang ji ahan ma sa ba da hawe haw de kitang decide ta bu ngam gi da ya sugum ba se kitang cha khala ga di insang gi mahau di seng na khanga kan da di ko di mon na su pa ma kan kan le adu sugum film je ai gi di interest le trailer ade di suspense sugum ma am ai gi di ai gi favorite genre na ta okay aduna hen excitement do hen la igre singma film fa da bi na ko okay suspense thriller ne hai bani na kya namna suspense tham jano kya namna thrill to ho jano avi fu pawda ko editing table da budi loi almost lo selamani adum loi mag yeng draga su yang over khara khang over khara da mase kya namna thrilling hoini komai to wi kari hai bani hai di suspense thriller genre ne sai tak pi gra ho bu masi pulap yam phajana pulap hai ba po sing ge thriller sing ge yam phajana tawre okay chap chap magun nga e madugi chap chap magun nga kre ba director na okay yamna violence over film di oibra komai to wi madu oini okay violence kara di yaur ni violence hai di action mayam yaur ni hai bani ha aduna action ki matang lagtar ga di action se hai di as a ko gi actor moina as an actor action role to bune no ai kami bra romantic role se na pen khan bi bra na tra hujikan ding hai jagi ba differential director hero villain anyone can be hero anyone can be villain gi type tale rabni magi matang matam duna magi character duna oi jagi bana tana adu gi film dal abni na kari thambi ningi sai wena ai gi wakal da di yam phai sugumba villain la hero ra khangdaba adum yengba da di akhoi ji mina di akhoi ji hero ne na leithokraba adu suspense makhala mani hero gero leithokraba hero ina di uthokraba torob di manung du di kai no ji khangdaba tam uba ado kona kamai torok ko dino haibdo adum di moina ngai leiba adu moina khali duga chumbra khalami jiga lanbra haibdo adu khalalaga thamba je yam nungai aduna sugumba film gumba anaw mahaw ma oigane na khali sugumba film je chumba character je lakpo je nungai okay su the dak su the sum makhal gi hoi anaw ba koi myam experiment o mathau dari koi manipur ahan ba to nate ma pan da loi tonari ba ngatani tonagra matani koi manipur da phau ba haigadra manipur du experiment ge scope yam lai adu as a writer amoina as a filmmaker amoina su kari having manipur da koi experimental movies sing se dum yamna appreciate to pa me lobi bra natraga hanagi formalic oiba romantic isai khara yauba aduga koi miyam na pano actor khara hapa machal khara yahan ba mai to budun hena adu mo hujik su success wen khambi bra change line khambi mai habi nei change di la experimental film je stories moi koi manipur ba usna pam da bana te pame da udu koi na uthok puje moi da mahau ngam da buje sina oini khale ba aduna even ai samok su ko ai mamang to film sing je ko gi romance ko family drama adun ma oi ko ada sumai sum hanjan to buje su boring sure top matang to ge na khalak ne ba adu hujik sida thwe duga even ai samak next ai plan de ai comedy comedy haite ko comedy jam tam to di sa khale ba ai haite bo poto ai khut ta gen khale ba ada ai family drama romance to madi hantak na mu action si political kanu sida political suspense thriller sida ai sida mu khut ha ne ba du kayam yam na mai pak do no habi tai trampan da tari lai batang taraga ma panse da so ina khangani political suspense thriller action hero hum jo ni romantic su oiba hero matani adubu hairi film sida hero haiba ma villain amma khaidamni na suspense da dum lere masi hero ruk tu jala masina villain ruk tu jala haiba khang da bam de leidoni but public ki ai di hero matani humak se adubu story sina tamna mayang mang da unfold to duni lagli batang taraga ma pan on the no brem to je break time thonjer ke impact ni swing ta dole welcome back don ingri besi Saturday night show ni adu ngasi ge show sigi show sto porna lagli ba October gi tang
taraga mapanda Manipur gi miyamda premier show utuna miyamda mahau pigadroba adugum laba maitelon feature film MUTLAMDAI THAOMEI gi temni temsir yaubirisi Silheiba Avi amadi film sigi director Sudhir Kangjam ni okay wari jam noi break mamang da film si maram da yam wari sajagre hai tare adugo break ki matung siri kui Saturday night show gi yam maru ibatanga hai tare quick fire round yauksin da hai tare aina question si yaringi thuna hangna bonja ge gi site su aduga koi gi guessing gi site su yaringi thuna kombina hona biyo otherwise koi audience sing harak paji noi gi quick fire se slow fire oire hai thuna chatre adun yaringi thuna jana hona ji ko okay quick fire round with the team of MUTLAMDAI THAOMEI ahan mase Silheiba de dum hojagi Silheiba MUTLAMDAI gi THAOMEI hai film asida hai script sina hai film sigi story sina attract tau khiba kwai gi maru striking oi point se kari oi ki aina phattaba lambi chaluraga ima sina amtadi halakho gan haiba ngoksna ganon haiba haitare ko adai du da aina ima na haibo daga tare ahan laman haibo ain tar oin tawba adugi timing do adaina gyan tar ki timing ni ngonde okay okay abi gi oina di quite striking oi hiba film ji gi oina point se kari oi ai jo smile oi den oi wadi oi ba ai gi na mu ai gi nupi angang go oi ba adi nupi ngang lai ri haiba si ai khan da bi na te adubu ngasai ai na tor thabak tu ne hena adu ne hena mai puna gi na ai nupi ngang ka fu ki ba thamoi di lai jaba adubu di wakhal di sum thabak tu ne hena kitang dum na chat ki dana mai tau gi ba aduga ko na di ai gi yam ke no ba tanja ma yora kan da yam khoi gi dai thi ma tanja ma yora kan da di ai family gi value je ai ngon da lai rak pa striking area okay ai director gi oina director gi oina di entire film se striking oi dunia du point am khatam putok pi area am khatam hare gati kari habi most striking se opening ni having bro closing ni having bro isai du ni having bro kari amatang area oina habi ron kadang hai ai Silheiba matang gi khalage ko ma jina sagi yum di halak pada ko aluga somna kandana mu mama jina su masanu ba halak te na pakasaba ko ada mobile je phone tong na kana okay mama ma khonjam taning ba imam ta khumbiro na ba ko inda mama jina di khumma da ba mama jina khumma da di sina saunu ben ta ba mama jina matum hundu omaga chachi halak te na warau jaba adi oina ba masanu pa da aduga mana kappa haijab di last isa haibje khummage na sai bungo na kawgan da phone je palam kat khiba okay si so ta khiba ada mo ini jakna ba da adu isa da yam striking ho gaya okay mathang je dum sidhe de dum hojara ge MUTLAMDAI gi THAOMEI title ni ko THAOMEI se da MUTLAMDAI je le horoga THAOMEI gi mohta anything chana ba amna replace to chana da jo sky de chana da amna replace to jo sky de replace to bi hata de MUTLAMDAI gi kari hai bi ni MUTLAMDAI isem lui di amai de mulam kari karam pot mukalli mukan aduna MUTLAMDAI gi adu pot hai bi badum sky de MUTLAMDAI gi meira MUTLAMDAI gi meira okay abi MUTLAMDAI gi kari hai bi ni dra adam mana ni da ai MUTLAMDAI ai si ka chana ba wa chi mai yau ba natraga di chana ba lai dau man de okay okay ai Silheiba lak chi MUTLAMDAI gi kari hai bi ni THAOMEI gi mohta MUTLAMDAI mainga lai okay aduna khoi mai de loi chakre aduna mai ne tab da so posak oina adum hair se mai chai bo pot MUTLAMDAI gi latian ga na MUTLAMDAI gi bodon ga okay matang lak charge karam ba khoi gi abide ho jage handa kisna karam ba khoi gi Manipur film gi actor sing se sisna ina film gi genre type hai tare hai jarke hari ba genre se da sigi actor sin ko mari khoi chana ni natra actress sin ko mari khoi chana ni khanjab do hai bi ko okay action film da khoi chana ga da se Manipur industry se tagi film industry tagi action go na di koi dau ko gokul okay comedy khoi chana ga da comedy se koi da boni okay ai Silheiba lak si loi khoi chana ga da se romantic movie da kana khoi chana ni khan romance yamu kai ko okay suspense thriller di kana chana ni khan ko film se suspense thriller ni gokul okay director lak chage horror movie bhut ki film nam da kana khoi chana ni khan bi don't thoi magi hanagi thoi chagi ker pase dum later okay family drama da khoi chana ga da actor or actress actor daukul lagi okay gokul
Okay, mathang si Silheiba de hojrage. Silheiba gi punsi si film amma oram targadi. Karamba film si Silheiba gi punsi ni ga happening any film. Basanta Nonglamdai. Basanta Nonglamdai. Okay. Director gi punsi si film oram tadi karamba film si director ni happening. Isa gi film orju ya. Si film si ai ni ga na dum. Sana su ya sana dum si atu ko kanjabud. Sky of Autumn mamang zo. Okay, Sky of Autumn. Okay, mathang Avigi wena di Avigi punsi si film amma imtar gadi karma film si Avigi punsi ne na happening. Thainagi Akhundba Mani nam lei. Akhundba Mani si film do gi tangka khara da ai Okay. mamang da hogi punsi gi tangka khara ga mana khara yawe. Adana adu hai ge. Okay. Okay, mathang si director di hojrage. Director da mayam na toin hangba question am hai tar ga mayam na toin hangba. Aduga ngasi bawda isa da masigi answer leitri ga khanjaba kari question e kai habini min ditoi hangba ai ngak tang yane ano khumgi tar ga su masigi proper answer mai ngon de leitri ne ga sum khanjaba mayam na kari hangali ama ita habi sine artist na koi costume dang se adum engon dang adi costume na tagu to pone ba engon do hang karma costume sana ga de aduna he frog tana ya ya okay okay aina haibna ama ko character dun demand tagu na ama oi ya even andaki ama ni sei do do bok tawe okay Avidam lak sage Avidam mayam toin hangba mayam ai anyone koi public no bisu ai ko aduga Avina su yana khum doki thar ga su isa ita nang arakan tadi kanjab si segi pakum mengon de leitri ne ga kanjab dari question ne habini mayam question je yam ni ler me da do handak sida yam toina hangal ko question am di lei radang jum pala rai je segi pakum leitri abi yum pala brad okay Silheiba da toina hang ba question am ka masigi pakum leitri ga so hape kanjab ai tar aingonda toina hangyo question je masigi paukhom je hojiti pirage hana aingonda luhongi bok angang leirabne ai luhong yang angang leire hojiti leire paukhom leire okay okay mathang se video hojrage abi karigum khoi ima papung na ko ima na papung na tawnu ne hana punsi da kai adum anga nge hojik su tum haiba lei ko adum moina tawnu harga su aina de adum tawba adum kari thabuk lei Jik aina changchali ba sinfam je. Okay. Asi matam am Film se. Father mother na di yamna. Tawnu dum hai. Tawnu yam hai gi. Adu bai so koi moina hai du su tawre gi khan gi badi laite. Taw gi di khan gi do ai laibak na chana da hai gadra. Aduna ai si da su pamja pamoy phane na era na khandora ga si da son don chela khimle. Okay. Silheiba gi wena te gare having ima papung na tawnu hai ba adu kai isan te dum tawgi ba. Tawnu hai ji mayam ga koi chap ji pa pokoi de koi chak kanu yam toi na ne yam hai ado hojibok ta do ai je koi yam chap yam pa Okay, Sudhir gi wena di tawnu hai ima papung na du kwai yam ekta tok chalu ba ai even ai si career ja si mak oi Habi ya. jusum hairi Filmmaking. adi nang film to o nang sina nang career do oi roi hai ko Go mengi thawam tawro. lama hai even ngarang dus hai ko nang ji film ji to budi nang na sa complexion ji pra ya din sa mak chap ka the ya dre man hai ko even ko dawn ju nang film ji o da hai do pa ma ko me mi ya de Pana hai resi. muzi ma release do brena ai release do matung da mu wakanda kanom idea am lakan ko adum ininga adum tawning bam poyo thingba gam da ba Okay, mathang question se Silheiba de hojrage nupa sing na ko nupi sing maram da masi madi kangpham thoi na khanjaba any idea hai gadra wafam amma anything secret hai batare nupi sing maram da nupa khodi mona khangadam ni si madi ga khanus nupi singi maramda nupi sing maram da nupa sing every man should know about women nupi khakta da akoina pomna makshina ba yade hai basi haidi akoina da ngammi akoi thawak moina ngamoi hai base masi madi ya janing de moi ju ngammi hai basi matang de khangani hai okay okay director ga na te kari have ni nupi sing maram da nupa khodi mona kangpham thoi na khanus moi je akoi gi sina moi je moi masada moi jam fragile oi habje hadi
aku nupa aku na ko moi je care pibi ga dongni moi apam ba do moi na phungdok ba ngam da yai ko adu aku isana adu understand to bi dongni moi je gam fragile oi habdo aku gi minungsi do moi da care moi da darka oi habja si bang aku na okay Avi gi when the happening every man should know about women karam ba kom wai ai yam ba mo ko na jo hai gre sida hai ni ai bi thu dong ni lek chelak tre da si to chan ga do moi gi puning amadi moi gi wakal je am mutta na understand ta phang thok okay understand tong no hona bi ba okay mathang se director gi tan tare director lak chage story writer so ibni na okay kari gomba director se super hero omoram targadi director dun oidori ba super hero gi maming je yam lai ni dana batman he man whatever spiderman adu director se kari gomba haidi sudhir je kari gomba super hero omoram targadi maming je kari thon bini super hero je maming ming je any kan any maming khom bi asam bi do lo ju full means ha character to ba lei mam je dum natab ano ba super hero maming amai to thon bi lu dro je jika ni puthong na re na ko ana ono ba character mayam aduna kita mon super heroic power oi ba yaw ba tar super power khar yaw ba tar super hero mayam gi wan ai oidri super hero oidri okay adu oiren khanduni ko ai director ko na laksa abi da leram no male question answer je ko abi na kari ko super hero mutta di hari super hero je kar maming kari karum bo ma ha na gi le rivet ka kan yam si anu super hero tholo to ni man putang ai je ai na lam la ki sa dai lion je lion gi mathau na je yam pa ne do agi like kai ba lai gi se sumai na okay han na nong sa go ina pun la gai tare nong sa gi mating magul la khon gi ba gi hai thoi sing thoi si ko pun la oi ba ba super hero nong sa ba gai adu ta bo ya okay Silheiba lagi Silheiba kari ko super hero ram ta di super hero gi maming kari habi ni ai di thau ti dum tau wa kai ta kan thau ti dum tau cha wa adu ming sina khra tonan ba kan thon ni okay tonan ba the super hero na okay mathang se mathang gitan se Avi da tare Avi koi mayam sina dum takpi tamirang senior ngate nei maming panjar tu se ko koi mari film industry gi mokoi de moina takpi ba tambi bana yam borong ne adu bo ngasi di abina hairi ba music asira takpi tambi bi tanjam phang du ni adana abi da kari masigi tanjam phang tar di lesson ama takpi ro moi da ta di kari lesson takpi ka gi ahan basi gokul da lesson ama takpi u ga na takpo ngam bagi tanjam phang tar ga di cha sam phang tar ga di kari dagul da di tani ai lete tani lete kan taro any aku acting gi maram da tab su anything trick ama ta ma ju ai ko game am ta ma ju ai sapot ama sabai maram ta ma ju adu gum ba ya ga di koi gi social media sijina mze si takpi ram si takpi okay mathang gi su koi senior artist ni kai ku yamung da gi yahu ngan na bai yahu ngan no gi trick se takpi ram ni okay mathang Silheiba lagi Silheiba gi su boni sharma da kari gum lesson am takpi tan japang dari kari take khal da boni da di da boni camera no bom la ni okay mathang gi jana sadananda di kari tak lesson am takpi tan japang dar da sadananda gi di handa da sadananda gi aswai da sayam ta janing go khar leu re khar nei ram mo na okay ai director lak sake director ani khak panjar ga tar hari ba director ani sida as a director amoy na kainom takpi ba direction gi matang dana tab jai ko anything takpi tan japang dana lesson amam tam ha tar ga di ahan ba director romi mete da kari takpi ram anything takpi ram mana gai khang noi koi de ma loi khang ngone ai khang ong moi de khan ba ma khai bi khang ma ju ai ko khang moi ga som khan jen ba ta sagi magi football team zu lei ko ada football team je ngasagi artist sing je magi team player le je sigi my schedule management je okay si khang moi adu tak piram ngone okay biskuta like from dari kari tak bi ye gali chance pangtar ga sima dem lu ka biskuta pastor okay matang je ai Silheiba lak sake Silheiba karamba
कोई एक्ट्रेस है मणिपुर की इंडस्ट्री से लेबी सिदा करम एक्ट्रेस वेब से को 10 out of 10 PBI रेट तो गए खंज इसाई साइड तक को मैं तो दरगस इसाई साइड तक की सिगी एक्ट्रेस से मदे एक्ट्रेस से मदे आई साइड तक 10 out of 10 ओइ बो एक्टर नहीं एक्ट्रेस नहीं कना है बिनी मसी एनी एक्टर कोई अभी ना ओके डायरेक्टर के टर्न लग जाएगा हंदक के पास तो उबेर नो डायरेक्टर एनी एक्टर 10 out of 10 नु फीमेल मेल अनि अम एक्टर होबी है Tonthoi debi. Tonthoi ओके tonthoi 10 out of 10 अभी के वेने 10 out of 10 ai so ai tau lei di amaga pina le re okay ke sukai de mathang se akhogi sigi mulabdai thongmei gi cast nga tane maming panjara ke hariba casting asi abi de hujara ge mogi maming sek palong matam da word ama khana define to bi hatar sigi music khwai sana bo wahi ama khak habi hatar ko artist sigi maming panjara matam da okay iche mombi funny okay idho very funny okay bala beauty okay ithoi sweetness okay susitra glamour okay baby cha salam house of talent okay house of talent okay mathang celeb lak sake celeb same music dunia dubu kari wahi lak pe kok ta ko adu hai biu ije mombi funny okay idho crazy bala beautiful okay ithoi glamour susitra glamour ani bisa mane baby cha salam same okay director lak sake director ki su wahai amam habi tare ko okay artist ki manam da okay baby cha Goddess of dance. okay goddess of dance wahai ani sure ke jukai dia du apun bana complete wahai ama oiduni susitra Sexy. okay ithoi Cute. bala Lovely. okay lovely okay idho idho gi da mukta kari wahi thok gire ko Fright. kigan ba okay okay ichi mombi Manung funny. okay yam nungai re aroi ba last question hai bata quick fire ge abhi de dum haujar ge abhi karigumba khoi mi khudima 24 hours khader mayam da phang nei se abhi da pung ani he na ko nong ma da pung ani he na phangta de 26 hours phangta di ahen ba pung ani se kari tobin ahen ba pung ani se da pung kun mari se da ina tor khoi nong magi normally lai ba pung kun mari se sida tawon nang hauda ba tawge de khan ba adu validity 24 hours ka go ga da ba adu gi 24 hours de tawon nang hauda ba do okay nang hauda ge pung ani se da ngam na ba ta ha okay director ko na di pung ani extra phangtar ga di nong ma da kari tobin Ai tum le kagino da tum mo kara wale koi si profession ni ko adum pung je yum hanjam da baro dum tai ko okay adu pung mari kha gol ga mu morning walk chale ko tum tam ba phang da ko okay extra tour bang okay silai bada nong da pung ani extra phang ta 26 hours in a day ahen ani je kari tobin ahen ba ani je ai family ga koi ba sat kan okay family time hai tar family time tang na phang bani na ahen ani je da family time on to gam ni am no film si तारीख 13 रिलीज तौदुनी मियाम यंगदुनी अदुना लोइसलकपसिदा करिगे दमकता मियामना हारिबा मुलमदाई गे थौमै हारि फिल्म सि यंगदुना रीजन अममदंग वैलिड या मरोइब लेजिट रीजन अमम हाइबिर माइता मियामना करिगे दमगी मुलमदाई थौमै सि यंगदुइनो सिगे दमकता यंगदुनी खंजबा सिलाइबगी माकेदि अखोइना मियामना हीरोइना उगिबा एट थादरोक मतमदे अखोइजे विलेन गी ओइना उगिबा मसिसिना मेन ओइना मियामना यंग लाकने ओके अभी की ओने करी है भी नहीं करी रीजन की तब तक मियाम ने फिल्म से यंग तो फिल्म जे दा अखोगी ममांग चटनागी बा मचत म्याम जे सिदगी टॉप टॉप मोइना चोंथोदे पसिदा साइगी असुम चार लाख मथेन अमदगी तोंगाइबा मथेन ना ओम लाखपदा माउ तंगिंगबो अदुगी सोइनो ओइगनी खले ओम याले यंग अनु बा फ्लेवर अमा मैम चाहौरसी हैबनी डायरेक्टर की ओने दे करी टेक हाइबिनिंग सी मतंग सिदा फिल्म से सगी मयाम की डे टू डे लाइफ तको थोंगरि बांथने को हाइदि अखोइना कगुम हबा म तौरोगा फबो फतबो को अदु ए दु अमहन तौगे हाबगी चांस फंगदबजे सिगुमबगी सि फंगोय दुगा सि अखोइना अचुमना
tung the mai pa hai je si duna phajin life se hingai za ko khalaga ali fatta balam di thang no hai je sumba message pi ba wari oi ko duna adu mayam gi day to day life ta ko sana ni na khale ko ro si gi tang mayam da yengani okay mayam gi day to day life te am chanani ana wo flavor am oini aduga artist sing sina tarkadori ba makhal mathel mayam se yam unique oi ba ana loi orani habani maramaduna haire reasons mayam se mam oirega lalgi ba taikram panda release tagodori ba maitelon feature film mulamdai gi thaumei si miyam punni yengmina se habani loi salak pa this is ligla time ligla gi makede gi yam chamba khudal om tang aham se silaiba tamjarage silaiba thank you so much Mathang si Sudhir Dalak Sudhir, thank you so much for coming to Saturday Night Show. Last but not the least, Avi Dalak Avi, thank you so much. Most welcome. Aroi boy na. Hari film se mulamdai hari THAOMEI hari film se super duper hit oiba film am oirasan wo have gi wish pizza ge and thank you so much. Masina ngasigi Saturday Night Show gi thorong ngasigi edition se karam to bi bage ko dekhan bir pu yagani khoi mail id impacttv@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join the ubiraga comment amadi feedback tha bir pu yagani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.